Hello guys, maing buntag. For today's video guys, atong istoryahan kay bahin sa kanang mga payment method. Like sa kanang mga online online bank. Diri sa ako ang tindahan guys, gamay raman ni akong tindahan pero na ako'y GCash, Pimaya o Palawan P. So kana nga mga payment method guys, mao na akong gipang gamit kay syempre ang GCash guys kay gamit man kaayo kanang paresa na magbayad sa bangko. Pwede raman di ba mag bank transfer. Then sa kanang sa sa Pimaya pwede ra makapalit og load. Mao man sa dan sa GCash ug sa Palawan P guys. Pwede ra sad cash in cash out. So mao na mo accept ko na guys cash in cash out sa GCash, Pimaya, Palawan Pay. So pero ako ang kuan diri guys, kung mahimo mo chat sa ang kanang magpada or ang kanang magpa-cash out kay mostly diri sa akong tindahan cash out man kasagaran panagsara jud kay nang magpa-cash in guys. Chat sad mo daan before mo magpa-cash out guys kay mga suki kay ngano diri magud sa akong tindahan kanang ang akong puhunan gamay ra ba nya rolling ra. Then kung mag-send mo dayon para cash out nga mo ari dayon mo sa tindahan kay magkuha sa kwarta, oy just me yung marimar mas stress ko guys og ingana hindi ko kahibaw nga may magpa-cash out kay send ra dayon diretso nya mo ari diri mo pa ng kwarta. Noy mga dodong, mga inday, mga suki wala intang ko dako nga pundo diri sa tindahan guys, gamay ra kay akong puhunan nya sa higani kay mapasalamaton sa gihapon ko ana akong mga kuan ba kana mag-send nga mo chat daan. Then akong pangutanon kung kanos ako haon nga moingon ra kung naanay cash mapasalamaton kay kuan na guys kay syempre mag-agad na ba ita sa atong halin no. Mao na ang struggle jud sa kanang gamay ra ganig puhunan guys nga giruling ra pero go gihapon guys, laban gihapon, bahala magkalisod, bahala katuyok ra ni atong puhunan nga gamay o di ba, at least makahatag ta sa ilahang kuan guys panginahanglan, sabot-sabot ra gud para okay tang tanan daw. So that's it lang guys, salamat, thank you for watching.